ngoba bakwazi ukusho ngiyamazi nomamthalane uyaphapha gaxeleke nofakteni nje usunika okay no bakunika wena ukholisa ngawo usungaba inkuzo kuvunula kahle lapho ngumamthalane hayi inkivunulo yakho uvunule kahle kuhle lokho kwentombazane ukuthi ngoba nje kuyabhimba olimini yakho kubuza umbhede umuntu kumbuza umbuzo ubonke lo mbuzo kubuza nje umbuzo wegeja lo ungabuza umuntu esensibini lapha engane besiphe ngokhusane wena ubona inhlanhla akekho umuntu ovume ufundela kuwe ohamba nobaba wakho bokuthi ubona abathina bayaqhela singazini noma baqhanje kungenxa yakho cishe Yimina lo wayithu ngizwe ethi lo mfana akaphucwe lento lo mfana useyintroduceile kodwa ithathwe yakhumbula mfowethu yimi ke lo mfana ngithi yambo nansi yesibili le sewayithathile omega ke abadumile sani ngidumiseke nina neza angithi kuthatha into zami ngoba ngadumile nginamlandeli wonke umuntu usethi yakhe ngiyofile omega yatrend mawungena nje TikTok ungena ubona manje kuzana ama-social media khulula omega bathi siyibuka kumtshengiseni sayivunulula ke thina sekhona abafika emva kwethu angithi mina ngigqoke ngoDisemba ehlahleni khona umuntu ayishuthe last week othe yakhe angikho ke lapho kodwa mina ngoDisemba bengigqokile kodwa yena ishuthe last week kodwa uyena sebuye angikho ke lapho nayo into engidayisayo mina iCD mawunothando lento engiyenzayo nathi iCD ake sithela winini kaMagumede ngihamba nangu Ndoni ake sithela winini kaMagumede awudedele lapho Sabate rande futhi Agembula